Welcome to the Tlangthan. Lentlang pos ngai thatu zong chibai kan bu ka cheu thantlanga zangkhwa abung buta a chin state ta khowar a hnai ta sangni somni pakhat September nili atanga social media lama chanchin lo ma sajat satu chu thantlang kho chanchin kha ani sangni somni pali thitin tha August ninga alo in her chwale meu chuan lom na mit tuile nuk ul tiawin kan chake thantlang kan la fel ti der mai ti in phone call alo lut social media lama po anron tial ta chuai ngal bok chuti rualin chinlen ta na thanem ngai em wawrong zun thil thu kho chang hriat tumin an page a lut ngala wawrong zun thil hruai tu te lom zia kha o ka soi thiam lo an nuk ul lom si ta chuak si nui mel lan tir tum sham te kha ka mu mai mia lo ngai to na avakal thui man tak em nia kha an thil ton rap thlak taka wang khan thantlang kho pui chu zo na thlak te chuan kan hre hle a kan leina ta kan tor pui tak zet ani kha thantlang kho pui hi chin state kho pui pakwa zinga kho pui pakhat ani a administrative town of inclusive 9 circles tia kau hialani mountain ranges tlang dunga in rem khwa antibok chu he hmuna geographical le dialectical arrangements wangani kumsang ni pariya record danin thantlang mishing omza chu singa sangruk zathum somni pathum ani a chungte chu khwal hring tlang khwal hring circle wanjang tlang wanjang circle zanak tlang zanak circle bual tlang bual circle vailam tlang vailam circle lautu tlang lautu circle maratlang mara circle zophei tlang zophei circle le boipa tlang boipa circle te anni circle pali chawin laitong an mangthonga zophei le boipa circle lautu circle ho thai mara circle te hian an hnam tong an manga adang panga chuan circle tong chi hrang le anma ni ophoi esen hrang an manga lai tong chu man tlang lon ber ani chung zinga chuan lautu zophei sen thang lai le lo chei le si zo te po an tel India ram ne na anin then na khopui chimlam ram ri chu marlam atanga tiaw lui le khothlang lam atanga kaladan lui thleng ani kaladan lui hi anma ni bial chin tol chung mi te kau dan zelin aming adang ve thua boinu beino longtlaya chuan chimtui pui lui tia hriat ani chin state marlam zar khopui nuam le moi tia kan hriat le a khothleng pharzau duai tia kan hriat thin thantlang khopui chuan sangni somni pakhat covid-19 le sangni somni pakhat spring revolution chu mi khwala athleng ani bera khovel hriat thamin vandoi na rap thlak atok ani kumsangni somni pakhat april thla vela tangkhan covid-19 shipuin alu chil mai ba ka sangni somni pakhat september 30 ra tangkhan min ong hlaya ui chawrual SAC fighter 10 bom ka chua zirna hmun le rama an mang ani bera helicopter la in bomin an thum or mai ani chu mai alani lo leilama om ui chawrual te chuan thantlang mi pui te chen na in an hal tluk mai boka arab thlakin awarun thlak tak em zofa te zinga thangthar la phua thiam si sai lungan dar feng lung amwanga mian pi zatlang ro relna thu nei na hne chua lalzai rel ta si chu dar feng boya kun le ai chuan ram leilung fa te tangrualin mipui sipayan din thisen le nun na thapin chengrang choin ram le hnam zalen na an swale
azual zopui violent hlo iangin tual chung buaina asang zel chengrang rol lian a ave dan rual lau thong bom apuak oi karei van puya chim van zamleng in van khwa an saya ngen mu asur khuang ro iangin run in rothil sen mei akaya himna zonga ral tlan relin wang khwa aram rial ang adaye zingzin kallai an kham eibar har satna athleng chun rol vaya rumin riang hlei naw fa an tape poi soilo nu naw te tona an rong lua e mel madaural mian pi mi pui mang ang lalpa min ngoi san su la min tran pui ro ramle nam zalen na ngak tu te tia ram boy bia zai a ka hri chuak le thin social media lama an tarlan dana chuan thantlang hi tum kwa ngot hal non ani a sangni somni pakhat september ni kwa atanga december ni li in kar khan in zali somnga akang ral to a thantlang baptist church tbc ag upc biak in po hal chiat vek ani helaya chinchia tlak deuh mai chu ag biak in an hal don tuk December ni sangni somni pakhat khan CDF thantlang pasal tha mi pathum ten SAC an lo dana wangin ui chau ho chuan an kap hlum hialani thantlang atang zoram bela ron tlan te kam chuak ngai thlak ero nuk atinau zual du hle then khat chu in thar sa zo hlim hlol thlani po la lua lum lote covid wanga tlan chuak thei lote mi puiten luangam to lovin an chua sana an tuar na hi hriat pui ve an nga yani tu emote tan chuan dam chung rim taka an tho chua chuna an sakte chu sipai suak sual hovin rong takin min han hal sak chu ania ghost town ani ti in an tar lang ani kum upa tar no naw chanin sahim na zongin zoram an bela thantlang le a che vela tanga zoram maral tlan kan thanem hle ani CNA le CDF te chuan thantlang hal ani hnu po in ka hai om lovin kumthum zet an bei hnu sangni somni pali thitin okas thla alo in her chwa meu chuan result du om tak hriat tur kan nei ta ani thantlang in do na a nun na hlan le hliam tur zong zong le ralak thil zong zong report kim chang tarlan alani chia lona in he in do na a hian CNA atangte CDF atangte in nun na hlan mi pui an om nual ani tunge thantlang hal tura thu petu khale khati laya chin state marlama sipai om zong zong chu zasari borvel ni in an soi thina abik takin falam le halkha baka thantlang khopui lama anin zar pharna sa hle a min ong hlaya chuan tulul anorata operation ti mingpu te chuan chin state marlam an ron nor chho ngala annun arong hle a meiche om nem poi soi lo le sa khorong bol tu te thlengin kutan thlaka annun na hial an lak saka biak in po an hal mak mak ani kha thantlang khwa ami puite in le lo roka hal tu te chu number som pakhat light infantry division number zahni somrok pakwa infantry battalion le number zahni somni pani infantry battalion tekha anni a number zahni somrok pakwa infantry battalion an how to ber chu commanding officer LT colonel tan hlaya ani e ti in social media lam chuan an tar lang ani ti chuan chinlen sarkar aron pian hnu in Ministry of Defence chuan ngun takin chinlen chunga Burma sipai the khosak zia hi athli thlai renga azir chiang rengbok sangni somni pali hi Myanmar sipai SAC sarkar chunga beipui thla kum ani awangin uluk takin ralrel dan tur aduanga mi puite poi khoi lo thei ang berin kan hmel ma thu nei na achil dictator sarkar hi an beile thei ta ani kan hriat theu angin Falam district huam chunga tonjang le chikha khwa chu CNA hruai chinlen pasal tha CDF sipai tangrual ten an thunun to a mi pui ro rel na public administration kalpui thei turin ma alangal bok thantlang kho chunga in khwar mek SAC sipai te chuan
Chin Sipai te operation an chuak vek emo ti in an thla amuan lai takin CNA CDF Rual Sipai Chinlen Army ten an hual beta lai pui mangin an sipai khem chung chu an sai sia tamai ani chutianga an vabara khai thut awangin Burma sipai thi le hliam an om tewa auto tlang otu tlang than tlang le ha kha inkarami chu July ni somni pariat sang ni somni pali khan an thunun theita ani chu min hu chuan than tlang le ha kha an beile tamap map mai ani ti chuan than tlang khem pui ber chu an va clear thei ta veka min ong hlaya ui chau rual chu tlan chia in than tlang khawpui chunga mun rem lai ya chuan an biru a Chinlen Army te chuan an thlur zel bok rual le chhum atam em awangin operation hi du thu samin achak theilo ani khatia sipai khem an han lu chhuwa ni khan min ong hlaya jet fighter chuan rap thlak taka bom athlak awangin okas ninga sangni somni pali hian thantlang khawpui chu athim khup mai ani Spring Revolution soya pianga soi mai thei mia lo Mizoram thatna hi engtia han soi tur nge niang le ka a soi thiam chi po ani meu lo kan ram boya wanga an lu haidan tur ngai to in pui ni an vatling tak em ni sen san hnuaya ve bur khonin an wak chuak thin kha ani talen sang nei te kha an rim thin hle ani kha voin kan chan chin tha an hriat hian an lom akimanga kan lom na tluka an lom ka ring tlat ani chin mi pui te lom na le zoram mi pui te lom na hi khai khin zia zang ni in ka she heklo pathian kan lama atang Chin State khawpui ha kha po reilowa chanchin lom om tak hriat thei nge kan bei sei tlatani chu mi ruala chanchin soichak om lo berle lungchiat thlak pakhat chu thantlang khawpui azalen theinan Chinlen Army mi pakwaten Chinlen tan nun na an hlanani Chinlen Army nun hlan te zinga hian meichia pahni an tel ti hriatani bok za na chibai kan buk tak meu cheu ani Chinlen Army te kan chuang em chawa pathian ompui na le hual him na thaber changzel turin lentlang post chuan du sakna sang ber kan hlana cheu ani lentlang post ngai thatu te zong chunga lom thu kan soye